Assalomu alaykum mardum. Cho'kadan hamma narsa. Bitta planshet Attack X Nizda Pro 8000 rublash. GT 40 ham planshet legendarniy Muhammadjon. Va ish bo'shad 9000 rublash. Har cheni apog'onan giriftan hozir bo'shad. Xudo xohlasa yattay padarka megiram. Faqat utan kelishdan mekanliklar nishonam aytishon. Вот чизики giriftan bromat. Вот, пожалуйста, одну вы тоже забираете. Вот. Смотрим сейчас. Да-да-да. Так. Powerbank 10 тысяч матч. Одну powerbank вам подарок будет. А для других выходит наушник MT-08. Просто бомба. Вот, смотрите. Так, бачон yok это наушники беспроводной. Нарк шакиним азор вольмеса подарком этим худохват. И еще дадим powerbank. Вот powerbank 10000 мача нарк дар магазин 1300 рубль места. Ишан подарка. Powerbank барои нияпара подарка буд ва наушник барои япара буд. Так что шумо метонед ки биен подаркора бигем подаркор қиматш монага камтар монага. Хейтерое ки мегуфтанд ки ҳамаш браслетер тамошо кунед просто видеоро. Ҳозир видео бозур мешавад ҳасташ. Магазинай бардоро телефон харид омадаган я чанд нафаршон инҷа бошад авиакасса чихар ки мебинед авиакассир билет куҷода арзон шудеста куҷо барам ҳозир хубтар авигирния ин ҳозир данима мен билет куҷо барам вигирна бохтар хуҷанд душанбе арзонтара ёфта мешавад баъди 25 арзонтара трамвой рестан душанбе бардоро ина билетон нақш фаҳмидена агар ки ай тарафи Москва ай тарафи Россия хона раки бошен ҳамин рақамҳое ки дар рӯи экран дестен ин рақамҳода муроҷиат кунед авиакассир ҷавобтон метиҳад ин бардоро ҳастанд ки билетҳоро гирифтаган ҳамин моҳи декабр даям афкамидо ин моҳи декабр бардоро гирифтан ина 14 рӯзина бардоро ки билет гирифта рафтаган ва ин барои моҳои феврал ҳозир ҳаста вуҷуд чанд сум примерно 11200 ман телеграм каналша дар описание мемонам будроин телеграм каналаш дар онҷо нарх навои билетҳо ҳамаш ҳастад